Anyang laki din! Hoy, darasin nyo tagbagkat. Nas ka na mapuno da ita truck, kat may biyahe dagiti nateng. Hoy, di mo mat itupak na kita repulyo, Aberto. Mapirdi na kita, pabayadakin ka. Bossing! Nag-text ni Ma'am Vina. Tanya ti ko na. Dagijay kano brokoli kan wombok. Isu tinasken ama ibiyahe, ta isu kano ti mabili. Ne, kasano ngayon dagiti repulyo kan pipino? Kat dagijay mo timpabagkat ko. Ay katsugata mo na. Narigat no gumura ni Ma'am Vina. Sapa isu ti kapigsaan nga gatang itinatang kanda tayo. O sige. Berto, boss, dagijay brokoli kan wombok ti ibagkat niya. Ibabayo dagiti wombok. Iba pa ba din? Sakit isi bukot kin na baga daw. Siya pa'y nag-link kang agreklamo ba yun? Ne. Agreklamo kayo? Ay, boss. Imbag tumamat no layunam ti bayad mo ka na kamay. Kuripot kamay, boss. Anya! Boss, apay nga animot langan Berto ti agibagbagkat itinatang. Pimanaw dagiti na duma kargador. Kaasimot ni Berto. Anya kasi. Ubingan kan kapigpigsaan na. Nayunamot nga rod titangdan mo kan kwa natan nagadumot ti bagbagkatan na. Pakanam lang di ta karinderya mayatan. Di ka lamasyan kan kwa na. Isulaangan ti kargador anaanos kan ka ta nagkuripot kamot ngamin nga agbayad iti kargador mo. Berto, adto iti tangdan mo. Manatumalita. Isungan usam day tawan. 150 lang. Ha? Boss? Awan la na yun nan? Gusto letan. Mapankan tumangal daw dita itiri ni Manang Diling. At dala ko na dita. Libre da jay. 2 arais ti in-order ko para ka. Boss? Urang mo tayo, 2 nga order arais. Kastoy ang mabisinak pa eh. Bayadam mo ten aja may katlo si kamat. Si kakit di mo. Ingkan mangan. Tanay. Maditi angot mo, Berto. Makaulaw kan. Nana, naibusamot yung tila ko masidaan. Nagadumang nga mente may nangan itay. Adapay ka di nabati alauya? Ada, jay kukula ngayon. Ha? Kaya mau, libre ta kaasi ka mo ta nagbagbagkat. Nyamot ako kun. Libre? Wan, manaw tiintangdan kan ni Bus mau. 150 nga rod lang. Puunay maday ta panangabusunan kadagiti trabahador na. Isukal tapan panawan data nagkuripot ngagbayad. Syaklaang timakan anos kang kuana, nana. Panawa maun. Nagado di ngagkasapulan iti kargador. Ano samkat daytan abos mau ako namlano asinaw. Ne. Ano dyan nagbangsit? Ay. Yeah. Saan nakakita na kasta? Timang angot mo kati sinako aripolyo asaan pa analako di tarwar. Erkon lagarudan dito unag maangot pa lang. Gagangay na asar tabaying station nga ro dito ayan tayo. Ano samti kasta nga angot? Salamat ka bangsit ni Berto. Si kakit di mat sir. Puno mo ta. Nakabang bangsit ni Berto. San sama nga digdi gusto jaske. Oh boss, ni Ma'am Vina umawawag. Sung bata mo na tagos. Mabit lang. Hello ma'am. Hello? Ayan na nga dagiti order ko anateng. Kasapula kong dagijay. Ma'am, ni man lang ang boss ti kasaritam. Oh, adtoy boss.
Hello, love. Love? Joke ko lang. Sika, mati ka lamang umanayin. Dagiti order ko anateng. Ayan dan. On the way, Dan. Kasta ka di. Mabalin ka ding ag-daytime tun agpabagyo, Jak masango ti makidate. Sikamat. Ikam mo ti panawan ti love life mo. Awan mo dagas na, ta single tato Agpadatamot nga adu ti kwarta na. Bye. Agpakadakan. Adupay ti asikaswag. Yan. Bye. Love you. Mwawa. Siya. In off na matan. Apa ka katawa ka? Negosyo ti pagsarsaritaan nyo. Ang I love you ka mga men kini Ma'am Vina. Boss! Ayan nun nga nga tatagiti kargador kon. Ay kapinanawan da ka na. Tanagbabama nga men ti pasweldaw mo. Oo. Anya na baba. Gusto lang yung 150. Nila ang bertaw, tiagan anos kin ka. Yeah. Isu arumbang laang anasaya at kakumakin kwa na. Sino ka kumamang isuro kanya? Ibagbagak laang. Sa payag biyahe ak madamdamay tinatang iti bagyo. Awan ti sumuro ta kargador. Uray kumamit, no anayam adwagas o titangdan ni bertaw. Sanak man nga isuro siya. Aha, awad lat sirbim anak ka porma ka, ken nakabangbanglo ka. Tanag kuripot ka mait kadag iti kargador mau. Nagadula. Ni Berto da siya. Oh, thanks God. Imbaglaki din. Berto! Oy! Berto! Sikat ti sumuro ti bagyo May saklaan, sir? Katanya ngay nga rod. At tanto ba siguro kargador ni Vina amang tulong ken kay jay? Sus, sabay nagaduan natin dito pagkatan, sir. Kayam na ito, nagdakil tamasal mo. Kano napigsa ka? Sumurot ka, taado ti chik si bagyo. Nagpupudaw na. Abay, di mo kaya ta makaasawa ka iti gurota. Pagputay, i-order mo na tayo. Ay kat i-diskarga yun, uncle. Tani, ado ti order ko. Nagsakit nga rin dito, abaga nga karga. Ada magkidisimuro ta kargador, ang may sana. Kat ison ati mangi diskarga. Iso nga rin ti kunak. Iso rog-rog yan na mangi diskarga. Mapan ko kitaan inton madamdama, uncle. Bilangak lang da ito'y kwarta nga imbayad da kanya. Pudutin ako na. Itayak pa yung agbagbagkat dito. Ay na, ako mo lamang tulong kanya ako. Si kakaditi kargador ngayon patulod ni Rafi. Uwan, ma'am. Siya. Nagbanglon ti payod na. Sika ka din ni Ma'am Vina. Wen, siya. Berto mo tinagan ko, ma'am. Pasensya ka, tagatling utak. Ne, apay ngayon madayo ka ngay. Kababayin mo't yun ka, ma'am. Agjijim kan samat. Ano tayo dyan? Exercise, ijay gym. Saan, ma'am? Para bagkataklaan yung tinatay. Sige, ma'am. Panawan ka ba, Tamapan ko ituloy abagkatan na gitinapatbate anatang. Agsubli kami kano adagos kay. Nangan kan? Saan ba'y, ma'am? Mga anak madamdama. Kayat mo ka diti makigidnan kanyak amangan? Saan, ma'am? Apaya saan? Mabaynak man lang, ma'am. Amang saan ko amatil munti ka nukasangsango kayaw.
Hello, mahal. O, anya manan aya. Apay amasapol nga umawag ka. Nag-textak mo ni dyan sekretaryam. Sigamat. Kaya't ko mga tiboses mo. Amumad nga di pa'y kitagrayo akong kenga. Anyat orasan? Pangaldawon ditoy. Ditangay. Mangal daw kami matan. Iso adi na kung disturbuan. Ha? Asino ti kaduam? Mayat kumanudwatang agsango amanganan niya. Di agsinsinubot ako ma. Ay na, nagmayat na panunutan. Dua kami ka ni Berto amangan ditoy. Ditoy impareserve ko a restaurant. Anya? Asino ti kaduam amangan? Ni Berto. Ha? Di kargador nga imbong ko? Ay, di nakman nga wani ti Castavina. Amo ka na nga to ti standard mo. Abra kasangom amangan dito nakabangbang si tatao. San ngagdigdigos? Kasta? Isukat asaan ka akayat gapo iti dayta nga ugalim. Ma'am, nagmayat mo dito ang pangananin na nangawisam kanya. Itaak lang ang makastak iti kasto yung panganan. Ma'am, awan pagbayad ko Ipakpakaunakon. Si kakit dimat. Kinunak aya asikat agbayad. Ma'am, ngamin, agbiyahe kaming kuno jay driver ti truck. Manulang amin jay tangdan ni boss. Iso nga, kurang apamasahay kag sublay, ma'am. Mano ka di titang-tangdan nakin ka? Pasaray 150 no daduma, 160 no daduma, ma'am. Nagbabamatan tibay bayad nakin ka? Dayta, akin na... Kinaan niya, ma'am. Kinagagat mo, kinapigsam. Kan kinamatsyom. Dayta lang tibay bayad nakin ka? Marurudak man. Madam, nagadumutin nagiti in-order mo amakan. Umanilaan kanyak ti may nga order. O ayusan na kukod man. Nuwag na. Ay, wana, tapno mabsog ka. Amok, anabisbisin ka, nagbagkat. Ay, damagag man. Anya gayam ti bangbanglom. Ay, awan ma'am. Saan ang agpapabanglo? Nakabangbanglo ka ngamin para kanyak. Na isang sangayan ti angot mo. Apay boss, kasla na puro ti ulo mita Binayadan mo't ni Ma'am Jenna dagiti deliveries. Ha! Asino ti sana makaugat? Nagdit-dabar to ken Vina? Anya? Saan ang mapasamak day ta, boss? Ni Berto, i-date na ni Ma'am Vina? Imposible mo ta. Nanganda ka no iti restaurant ko na ni Vina. Anya ti mapaspasamak ni Ma'am Vina? Dahil di kinapintas na? Kita, nakman. Pangitak ka di. Nagwapo kan tupay, sir. Nakapurpurma ka. Kan nakabangbanglo ka kan kanayon. Mano nga may nang pagatang mapabanglom. 10,000 sa di binayadak. Apay adinak kayatan ni Vina. Song bata man. Anya ti awan kanyak nga day ti day Jaberto. Ay, jak mo day ta, sir. Jak pa'y pulos na edit ni Vina. Tanagado apambar na. Day takit din Aberto anak ang angdod ti kinadit na. Salbag kiti! Uncle, ada favor ko kan ka. Anya day ta, ibagam lang Mabalin ka di akadwaam ni Berto nga agawid ije probinsya. Jay kargador amaskula daw. Taapay nga itulod kaw. Takunak amapan mangala iti requirements na. Para iti anya ngay. Para iti kasarmi Ha?
Ha, agorigor kan samot ten bina. Anya ti mapaspasama king ka. Dadya kargador te kayat mo apakiasawaan. Kanakan, maskulado lang dayay ang mawan kwartana. Wen, amok. Ang jakman amo no apay anak kurso na daak unay ti angot na. Nainlabak matan adagos. Ay sos, nagayuma kan samot ten kanakan. Anya laki din. Anya daytan na napasama king ka. Kadwa mon angkel. Usaran nyo jay maisa avan. Amangan nga min no saanan nga agsubli. Boss, Saan nakakasarsarita? Napudot ti ulok. ang amnasken ama amwam, ang nag-order ni Ma'am Vina iti may sa truck anateng. Kaya't nakanukot beans, wumbok ken patatas. Oh, Ang awan mo ti mga ikarga iti truck, tawan mo to ni Berto. Agkasarda kanon kini Ma'am Vina. saan mo nga ulitin nga ibaga ta masaksak tanak? Nangag mo? Masaksak tanak! Mabalin kamot ngamin asaan ang masaktan kat. Adakmat ditoy, agur-uray kan ka. Ni Vina ti kayat ko, ni Vina lang, sana si ka! Ah, iso ti love ko! Ginayan ito. Vinayat ko, I love you. Ano ti kinayat mo kiniberto nga nagbangsit? Di ka di kinaangdod na. I love you, Berto. Ay nan, English day dya. Day ito mo timako na kang ka. Ay atan ka mat, Vina. Promise mo Sana ngay batbati kan isuksukat iti sa bali. Uy, ikarik day ta, Vina. Naangdod ka. Ngam, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.